Social Welfare Department in Asiat Theichina Tundin Huna Hian Mizoramah ruihhlo ngai enkawlna De-Addiction and Rehabilitation Center kan ti hi somli le parup a meka hengzinga hian center som le pakhat te chu Ministry of Social Justice and Empowerment MOSJ kan ti melam toin atangin fan kan donga chung fan don zinga chuan Director Social Welfare Hnuaia Mizoram Social Defence and Rehabilitation Board 10 an enkol center pani pisga reformatory thing sul thliale reformation center champhai te po antel veni Ministry of Social Justice and Empowerment atanga tan puina dong thin ho center som pakhat hi alam toin irka kan ti a chumi amzia chu Integrated Rehabilitation Center for Addicts tinani a anni hian ministry duan in kai hruaina mumal tak minimum standard of care and support mangin enkawlna an kalpuya ministry lamten an ron endik thin baka social audit te po nei thinani a irka som hi khumsom panga omna ni in irka pakhat hi khumsom thum omna ni a heng irka te hi khumsom nga om theitura tilen na tur concept proposal saski atangin fan dong turin tuna hand planning kan thon meka kan hu ngei po kan in ringa chu kan lo malak mek nani